Brza torta sa pitajom egzotična pitaja ili zmajevo voće je vrsta kaktusa. Od ploda ovog voća se prave sokovi, vino, a od cveta čajevi. Bogato je proteinima, vlaknima, karotenom, vitaminima. Postoji više vrsta pitaje. Sastojci za brzu tortu sa pitajom: 150 g mlevenog keksa, 80 g butera, 2 pitaje, 100 ml mleka, 100 g šećera, 500 g krem sira, 200 ml slatke pavlake, 2 lista želatina, 60 ml vode, prehrambena boja. Brza torta sa pitajom se priprema na sledeći način: želatin preliti vodom i sačekati da nabubri. Keks pomešati sa buterom sobne temperature i rasporediti ga po dnu kalupa prečnika 25 cm. Ostaviti u frižideru 10 minuta. Pitaju iseći i staviti da prokuva. Dodati mleko uz neprestano mešanje. Slatku pavlaku izmiksati sa šećerom i pomešati sa krem sirom. Dodati želatin. Sjediniti pitaju sa smesom od sira i šlaga, dodati prehrambenu boju i sipati preko podloge od keksa. Servirati ohlađeno. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan. Najnoviji recepti, zato nas zapratite.